نقو ندورسون نديتن جزاكم الله خيرا. نودي هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحديث العاشر عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. حديث حسن صحيح. درسين كأنك أردا درسي كنيس أوتي حديث كنيس أوتي نقال إن شاء الله. حديثني كن وايه حق دبرتي دبتا نام سيرقم ربي عليه الصلاة والسلام أمة إساتي دبرس والقيي قدتي الرابودات أمة إفيتي والقين كيست نام سبايا وانسلا برباتشسو هندا دبرسني وان برباتشسو سنرا توكو وايه حق دبرتي كحديثني كن دبتو. حديث كان نمني أديسي صحابتي كمكان إساء عمرو بن الأحوص الجشمي جدامو ربي نسرها جالتو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ارقما ربي دقايه في حجة الوداع. حجة الوداع كيست هجيد آمتا كيست إسان أمتت آمتا يقول إسان كجر دقايا بعد أن حمد الله إيق ربي قد فارفتني تعالى الآن وأثنى عليه إيق فارو إرته الدميسني ردن قلاسني وذكر إيق نما يادتشيسني ووعد إيق أمة قرسني إيق سنين بود ثم قال وانجدا بدير تؤف قرص دير أم بودة وانجدا ألا دقايا واستوصوا بالنساء خيرا وليداما جدا دبرتي تولت أولو دبرتي تولا أولو وليداما جدا فإنما هن عوان عندكم دبرتين إنعسا وجه جراتو ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك وما هق ربين الرئيسيني كن ملي هق براء الرهقا قبدني نما هنن قمني لا فائس وجه جراتو حق أساني إيقا أجل رسول عليه الصلاة والسلام. إلا أن يأتين يودو برتين دفتمالي بفاحشة وان همتو مبينة إفباتو، فإن فعلنا يو همتو إسان وجة فاهجروهن أودانية إتلين كيست
في المضاجع تلين كيست واضربوهن يوسن فيد يوسن فيدو بات واضربوهن دواجد ضربا دوينسا غير مبرح دوينسا نفر مولدنه كلافين جابسيني كنفن ديكسيني كنفر مولدنه دوينسا كنا دواجد فإن أطعنكم يو إسانسين هيما فلا تبغوا عليهن سبيلا أتي قيل برات بربادنا مالف قاف كان كرتاتي مالف تنتهود أبدأ تأكسيتي متيتي كرا برا ركو برات تنففنا جد ألا دقيا إن لكم على نسائكم حقا إسنيف يا ورديرة دبرتيتي سنرا حق أجل حق قبدني ولنسائكم عليكم حقا دبرتيتي سنس حق سنرا قبدي فحقكم حقني كيسن حقني ديرتي دبرتي راقبو عليهن دبرتي ركجيرو ألا يوطئنا تيجسو دبو فرشكم تيسمتي سنرا من تكرهون نما سنجبتا إتلي تيسنرا نما سنجبتا تيسسو دبو زمان دور إتلي رتاع نمني أما مو تيسما مرتما رتاع مرتما كيسنر نما سنفيني تيسسو دبو يتشم منا كيسن نما سنفيني تيسسو دبو ولا يأذن إذني قدو دبو في بيوتكم منا كيسنين كيستي سينو لمن تكرهون نما سنجبتا نما سنفيني منا كيسن هيماني سينسسو دبو ألا وحقهن عليكم حقني دبرتين سنرا قبدو أن تحسنوا طلعولوا إليهن إسانت في كسوتهن أفت سانت كيست وطعامهن نيات سانت كيست جتشوت حديثة كنا تكتكان إن شاء الله درسي كنا كيست إلا دابنه أجيلت إبسنا بإذنه تعالى waan obboloowwan rakkoon dhiirsaa fi dubartii jidduu jirtu tun haalan bal'oo taateef inshaa allah darsii kana keessatti haqa dubartiin dhiirsarraa qabdu qofaa dubbanne darsii itti aantu keessatti yoo rabbi jedhe hadiisatti aanu keessatti haqa dhiirti dubartiirraa qabdu dubbanne dubartiif dhiira lamaanuu rabbii guddattu uume lamaanuu rabbii yeroo uumu waliif uume isaan lachuu rabbi maal jedha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آيات ربي قد أراتك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا دبوتي السنرة دبرتي سني ومنيتي سني أمي وللرا أمي ربي صوتك سلا تقرى أمي تقرى أمي ولنتهور لمن ولد تس قروق ربين وللرا أمي لجو والملين جراتا ججو والملين طولن ججو مالي فكس قودي لتسكنوا إليها أكسن إسانتي قبجتني قبنوفتني فجأ سكن ججون نمني قلبي دان قبتو نفان قبتو قلبي قبتو ومهن دانو قبتو قبجت قبناوي وجعل ربي نتاسس نقول بينكم جدو كيسا مودة ورحمة ولمك يا ربي جدو كيسا لما مال مودة جال لك يا ربي ورحمة رحمتك يا ربي ولما كان جدو جرى لماني ربي قدانك
wanni kun lamaan waan namni waliin dhalatuu miti nama waliin beeknettu yeroo takka wal argee si fuudhaaf si heerumaa murteeffate yoo sumarraa rabbiin jaalalaaf rahmata jidduu isaanii kaaya jaalalaaf rahmanni dhiirsaaf niitii jidduu jiru ilma namaa ka biroo jidduutti hin argamu akka laafatti nama hundarra isaan lamaantu walii rahmata qaba nama hundarra isaan lamaantu wal jaalata rabbiin guddaan ka jaalala saniif mawaddaa saniif rahmata san jidduu jara lamaanii kaaye akka jaalalaaf rahmanni sun gadhaabate jidduu jara lamaanii jiraate jiruu isaanii bareechise hamturraa fageesse isaan saniin qanani'an barbaada rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka jaalalaaf rahmanni rabbiin jidduu kaaye kana namni achi jidduun darbine barbaada rabbi kanaaf rabbiin seera kana tiksu uume rabbi haqa jidduu tana kaaye haqa yoo haqni sun tikfame jaalalaa fi rahmanni dhiirsaaf niitii jidduu jirtu tikfamtu rabbiin guddaan uume akka jaalalaaf rahmanni sun tikfamuuf jecha haqni kun ammoo haqa dhiirsi qofaan niitirraa qabuu miti haqa niitiin qofaan dhiirsarraa qabuu miti haqa isaan hunduu walirraa qaban rabbitu qur'aana keessatti maal jedhe ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دبرتئيف حق التجير حق أكم حق أكد إرساجرت نيتي سجري كلمات إخواني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف انتن كتاب قداتك كجرو منا قدابي إجارو كلمة لمن كانت تفيد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إسانف نجرة حقني حقا مقايو حقا واجب إسان الرجل wanni aayanni kun kalimaan lamaan kun dubbat kitaaba guddaadhaan gargar baafamtee xumuramuu hin dandeettu jiruun manaa guutuun kalimaa tara lamaan irratti dhaaqabdi walahunna mithlu alladhii calayhinna bilmacruuf qaacidaa jiruu manaatiin keessatti jechi rabbii gudda'aa kun qaacidaa tokko dhaabata maal nu garsiisa dubartiif dhiirti walqixa ta'u maalin keessatti haqa walirraa qabaatuun keessatti akkuma waajiba rabbii gudda'aa keessatti namu walqixxaaye dhiirti 4 salaattee dubartiin 3 salaattu dhiirti 30 soomtee dubartiin 20 soomtu akkuma ibaadaa rabbii keessatti walqixxaawan haqa walirraa qabaatuun keessatti walqixxaawan wasi bakka takka ka rabbiin walirra dabarse male takkittiin ka rabbiin guddaan jedhe maal walirrijaali calayhinna daraja jedhe bal'innaan gaqqabneeme haqa dubartiin niitiin dhiirsarraa qabdu haa dubbannu maalif akka obboloowwan keenna ka dhiiraati
ميزان توك كإسان طبيعة فيت ميزانا كإسان جتش فيت ميزانا كإسان هجي فيت ميزانا أكل فكايو دندين توكت نمني توكو ميزانك أبات مالي وابتك نندو يو ميزان مالي ملا وابتته يو كني أدا يو كني أدا ملا يو أغرغت يو كيكا دابتا ميزانا قبدو ملان غرغت أغانا تهون دابو جتة يو كان أدامو يو كان أدو ميزان ندوب وان هندك ستي إساتو ستيك سك إياس الرت نمني مسلمة كأوغادا مسلمة نمني مؤمنة كأوغادا مؤمنة نما حق أدوبرتي تكس ربي بدان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حديثك أنا كيف تسمع للرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا دبرتي تسنر حقا قبدا دبرتين تسنس حقا سنر قبدي إسلامانو حقا ولر قبدا جيجو حقا ولر قبدا جيجو نوني مسلمة kadhugaadhaan amantiin islaamaa tun galteef aadan faallaa amantii islaamaa deemtu isa fudhatte haqa rabbiin guyyaa qiyaamaa gaafatuu jiraatu aadaa akaakayyuutiif ta abaabayyuutiif sa jedhee dilittin seen yeroo hundayyuu akkamit haqa rabbii kana guuttadhe mon guuttanne itti hojjadhe mo waan rabbiin irra kaa'e kana ittiin hojjanne haqa dubartii niitiin isaa irraa qabdu guutee kenneefi eegasii haqa inni irraa qabu irraa barbaadata yoo dhabes yookan irraa irdhates sababaa saniin haqa isiin irraa qabdu irraan irdhisu guutee kenneefi haqa kiyyas naa guutii rabbii guddaa gaafata maalif akka mawadda'aaf rahmanni rabbiin jidduu isaanii kaa'e kun bakka san irraan diiganneef mana jara lamaan jiddutti ijaarame warri lachuu keessa boqotu adurraa jalaa cinaatti galan qabbanarraa cinaatti galan roobarraa cinaatti galan manni mawadda'aaf rahmataa kan rabbiin jara lamaan jiddutti ijaara akka mawadda'aaf rahmanni tikfame shayxaanni hiree jara lamaan jidduu dhabu kana ammoo wal yaadachiisuun waajiba ikhwaani ترجمها ربي مالجنا عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة دينا نصيحة حقني دبرتين ليرسراك أبدو هدو إن لنسائكم عليكم حقا دبرتين تيسن حق سنراك أبدو حق سنراك تكفأ أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف حال قاريدان نيتي في والجنجرات وعاشروهن بالمعروف جد ربي معروف سنين نيتي في والجنجرات معروف يكون كلمة بل إن كلمات ناجلة وان أولو راتوكو yoo waan nyaattu qabaatte nyaachisu yoo waan uffattu qabaatte uwwisu bakka isiin keessa bultu waan isiin nyaattu waan isiin uffattu mana isii qopheessuufi amantii islaama irratti tiksu amantii islaama irratti tiksu
yoo isiin amantii islaamaa tanarratti tikfamuu dadhabde osoo ati haqa sii guuttee jirtu isiin hijaaba didde isiin salaata didde deemsa guddifte rabbiin guddaan qoricha kana ifumaa kaaye rabbii dubartillee uume dhiiras uumettu qoricha kana kaaye qorichi kanarra ta'u ka kanarra waa fayyisu tokkolleen ima hin jirre garuu qoricha kana akkamitti itti dhimma bahanittu yeroo tokko qoricha ka hojiirran oolle ta'uun godhun malchiisa yeroo tokko ammoo yoo akka silaa barbaachisuun itti namni dhimma bahe nama fayyadee nama fayyisuttu mala tarkaanfiin tokkoffaa gorsu فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حق ربي يا دتشيسو قرا ربي باسكن اغرسيسو همتو تنرى صداتشيسو آخر أن صداتشيسو يا دتشيسو غرسكم وانم يرو تكوتي تيسو متكت فتو دنديومت يرو كنيفي سوتا كرا الرغاريتي غرسو yoo yaalii hunda godhee gorsi kun fayyaduu baate oduun keessattu ummata durattii fi magaalaa keessatti miti mana keessatti firaasharratti wajjiin rafuu dhabu yoo sun ka sodaachifte namtichi narraa fagaataa deema rakkoon dhufte jette ka kanaan as deebitu taate tolte yoo sun kan fayyanne taate badi misaa duraanurraa hambiseette ilil jettee gammaddee saniin kafirraa itti fuftu taate harkadhu fagaa kunu harki kun kabo ikhwaanii harka amma akka nu beeknu kanaa miti boksii fudhatanii tun dhukkee walirraa kaasanii marxumaa walirratti caccabsanii miti harka jechuun kun ulamaa'iin waan jedhan waan akka imaamaa namni amma uffatee deemu kana qaccee isaa xarafa isaatiin akkana dha'u waan akka rigaa afaanin rigatanii kanaan dha'u wanni deemanii isii dhukkubsuu miti an sirraa hammaadhe lola qabaa qofaatti himu واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يو إسين هغانا قجلت قلبي في أرارمي في جلوك أبنوفتو غاري وجين دبرسي مودة رحمة ربين كايسان تكسي وان دبرين قوقتين تقاف كانتي متياتي وان دبر كان قوقتون بدي دبرتي وابلست مالي وان تلشت إر دبرنيسا عفى الله عما سلف إيغسين كجيلتي توبتي مربي ديبتي قاف كان بكا كسي قاف لاتسان سيمالتو أرقم بكا سنت قوتون تون خيري تكلم فيه إخواني دبرتي تولى أولون على ما نمني مؤمنا إيماني إساقو تمي نقصفتو نمني توك إيماني ونمني إلى نربومتي نمو أم مسلمة جدا أم مؤمنة جدا ويمغاري أفتي ديما إن نتو غرغر بيك أمو ربي قفا على ما توكو توكو غرغرنا ما باف تجير يونما رحمتك أبو كمان إفيتي رحمتك أبو كإلمان إفيتي رحمتك أبو حق أمت حق دبرتي حق نيتي في إيجو يوغرتي
beeki namni kun nama iimaana qabu dadhabaa sittin fakkaatin dandayaa beeki dadhabaa sittin fakkaatin namni haguma haalli isaa walirra toluun iimaanni isaa walirra gaari كما إرجما ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة كيست مال جدا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم أكمل المؤمنين إيمانا مؤمن توتر ور إيمان إساني قوتؤ أحسنهم خلقا ور هال غاري قبل نمن كل أيو أصدابتي كنيان كان كيسا هال غاري قبل طبيعة غاري أخلاق غاري قبط إيمانك أبا ربي برت كتئانوس أكسو صدرك أنجتشو كس وخياركم إلمنا مرة كإرغار إيجاد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام خياركم لنسائهم نما دبرتي إفيتي إرغار إت ربي برتي إرغاري نما هندر ما شاء الله نما قندي صدات جولين صدات كأولان صدات كصداء نمو غرغر بقات إسا سنيمتي نما إساني إرغاري إسانتو إسن الرغاري الرسول عليه الصلاة والسلام دبرتيك هبجون إنما نما كناكن هجم تك غاريته لفين إساء هجم تك مي أوفتوته سيغرسيف دبرتي سلبسو دبرتي ميلون سلباتاته سيغرسيف جغنما سنغرسيفتو جغنما بكا قبط جغنما من كان كيساتي بكا قبط بكا في رقم بيرين جغنما غرا قبط جغنما متي وني برباچسو حالا غاروما انا كيسات حالا غاروما حقا دوبرتين قبدرا كلمتا rakkoo dubartiin si dhaqqabsiiftu irratti obsu bakki jabduun tan ikhwaan dubartiin baay'ee daddafti jechi isiin daddafa hojiin isiin daddafti daftee namatti buuti daftee waa jetti daftee waa hojjetti daftee nama zallamti zulmii isaanirraa dhufu kana كان رتي أبسو ظلمي كان رتي أبسو بكي نمني التقرقر دبرس بكسان تولت تقولور ركو يسير رتي أبسو تقرقودو تولت تقولت يسين استولست تقولت دبين لافتو مهاقاتو قاف قرو يسين سميته أتي تولت تقولت دبين أتش بكي سنجرتو bakki dubbiin jirtu achi yoo haadha mana kan keetii niitii tante xabi'aa badaa tokko irraa garte xabi'aa badaa jechuun badeenna amantii badeenna rabbii wal nama dhoowukaa dil'ii kan tahin ta'aamula kan kee keessatti fakkeennaaf dhihana keessatti fakkeennaaf gaarii miti yookaan itillee irratti gaarii miti yookaan qulqullina manaa keessatti fakkeennaaf gaarii rakkoma takkaa jecha daddaftee jecha hammaatuu keessatti gaarii miti yoo dogoggora bakki takka irdhuun takka keessatti garte beeki ilmi namaa tokkolleen ka guutuu hin jiru beeki sitti hin fakkaatin waan manni ilma namaa hunduu qananii fi guutamee rakkoo takkaan maletti bifa saniin ijaaramee jiru ati qofaan rakkoo qabdu sitti akkan fakkaata
yoo bifisan ka yaaddu taate jiruu mana kan keetii badaa irtii beeki namuu tan teettu diqqoo rakkooni namuu ta sirra guddoo harkaa qaba garuu akkuma walirra akhlaaqa gaarii qabuun namuu dhokfatee irra bahee dabre ofii godhe liqimsee irra bahee dabre namu yoo waan tokko irraa jibbite waan biraa hagamii hagam tarra jaalatu qaba hagamii hagam ta biraa hattu jira ta gaarii san laali hamtuu takkitti ta dhabde sana qofaan laalin ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر إن جبين جرى نمني مؤمناتك تلا مؤمنة إن جبين جرى يو حالة كراجب بيته حالة بلا كراجالة تبرت كراجب بيته كان أبسي سببا كجالة تسنيتي ammoo dubartiin qajeeltuun dhibbarraa dhibba hin jirtu beekaasan xiqqoon jedhu hin jirtu ergamaa rabbiin nuhi alayhi salaatu wassalaam istawsuu binnisaa'i khayra فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا حديث لكم متفق عليه ما الجر أن الجمال ربي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا دبرتتي وان غاري وجد غاري ولين آماج فإنهن دبرتين خلقنني أومما من ضلع إنا شرا أومما وإن أعوج ما في الضلع أعلاه إنا شرا كإر جلته كإر الآن سنرا أوممتسين فإن ذهبت يوكاته تقيمه وبوك أجيل شيء في فرسان قد انت لتنا جدت كسرته نج أبسي تجد هيكتيتو مقرقر ديمتن وإن تركته يفر لك تفتس لم يزل أعوج جلنا في سن دابو جد أجلت نجرتي يا إخواني شيطان دبين شيطانا سنسوسوبين كيتنا مليان بونا جاك أبدي تنا هيكتيتا بيران بربادتو يبرتين لفقوته ليرتي دكاته هقمي هقمتو ليرتا دبيرك كتاجرة مال قوتا تنا ولين جنك أبتا يسيف إجول لي سيتي اللي بيرتا قالني تفور تبراج لغاستين فكاتين والله لغاستين فكاتين cinaacha irraa uumamtee cinaachi hunduu jallataa jedhe dubbiin lauma in qajeelchettee humnaan itti kaatee caccabsu obsitee akkasumatti firraa isii jallattuu san dhiifatu dubbiin lamaanuma tana isii qofaa miti beekta booda barbaaddus haga sirri jallattu ta'uu dhabu mala kanaafuu ikhwaani maal barbaachisa duuba obsu haqa dubartiin dhiirsarraa qabdu ka sadaffaa hamturraa isii tiksu waan kabajaa isii hir'isu waan sharafa isii balleessu waan iimaana isii yakku hundaa irraa tiksu uffata gaarii uffachiisu dubartiif dhiira walin laaqamurraa tiksu waan silaa barbaachisu ta kabajaa ilma namaa barbaachisu hunda san irratti waan gaarii irratti tikse hamturraa isii tiksu الرجال قوامون على النساء كرب يرسل إسيتنا تكسيته تكسين هوريئي ببافتي لفا مقرات برباده بنيسرات تكسيته بشان أبافتي قمت انقلقل قلشتي تكسو همتورا تكسيته قاري لك أبسيفته
gammachuun jiruu fuulduratti oofu والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجي تكسى جد منا إسا هذا منا فيتف المان إسا تكسى إراهي قافة موجرات جد أكاسو مغا أننا فرفاك سين قبدو أمنتي إسلاما برسيسو يوكا إفي إسيرة ويوك أبو تاتي برسيسو يوكا إنو هاقس مركان جين تاتي بكسين أمنتي في تبرت لا في سوفي سكنتان أما ربين في ديك اللي انسرك يكون سنرى توكو واجب إسين حق أسين سرك عبد الرا توكو بيك كمبيوتر منا كيتيفي بال توكي كان انستول اتقوتيفي مقا غاريها دبلو جدو قلچتيفي سنين أكسين سنتي درسي فانا ديمتي چقفتي وابرتو تاسسون حق أسين سرك عبد الرا توكو yooka ammoo magaalaa naannoo ati jirtutti bakki dubartii waa itti barattu jiraat akkasiin masaajida majlis markaza dhaqxee waa barattu laaffisuufi amantii isii tana gabbisuun waya'aa fi nyaataaf dhugaatii nu amma halkanii guyyaa harka guddaa irra keennu sanirra amantii tana dirri jabdu namni yoo amantiin isaa cimte nama amantiin isaa toltee bareeddee gabbattettu irra caala nama nafaan waan gaarii nyaatee gaarii uffateerra rabbiin guddaanis tana sirra kaa'ee beeki yaa ayyuha alladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara yaa warra rabbitti amane قوا أنفسكم لبوتي سنتكسى عذاب الرّ وأهليكم ورّ كيسان اللي هذا من كيسانيتيف المان كيسان استكسى نارا إبدرّا تكسى وقودها الناس والحجارة إبدسون كإلمنا ماتف لقاد أن كرسيفهم كأو إساها قسك وسنرّا تكسى إلى رب سبحانه وتعالى كسما إيقا من ترّتي تكسى akkasii waajiba rabbii kana guuttattu sanirra xammallee tiksu ammaru salaata irratti quba qabaatu sooma irratti quba qabaatu ibaadaa rabbii sanirratti toohatu wa'mur ahlaka bissalaati wastabir caleeha jedha rabbiin warra kanke salaatatti ammarii dubbiin laaftuu mitii haalan jabaattii irratti obsi jedhe rabbiin salaata akka salaata dhuga'aa salaatamu quba qabaatu ifumaa masjida salaataniituma dhufuu miti quba qabaatu salaanni gaariin salaatame moo akkaataa rabbi barbaachisuun xahaaratte akkaataa rabbi barbaachisu salaata'aa jirti moo akka biraatiin itti jirti ittuu jirti moo ittiin jirtu kana qajeelatti toohatu haqni jahaffa'a ka dubartiin dhiirsarraa qabdu hayyamuu fi mana keessaa bahu keessattuu biyyoota dhi'aa kana keessatti bakki dhaqan hin jirtu firri nama dhufee akka biiteennatti namni hagam mana keessa nama wajjin jiraatu ka firaa ka hariya'aa ka hagam achi keessa mana keessa wajjin jiraatan ka haasawaaf wanni barbaachisu hunduu achumatti argamtu wanni akkasii hin jirtu biyya faranjii tan rakkoon irra guddo'oo namni hin jiru namuu ta'ifiiti hujii isaa mana isaa namni hin jiru kanaafuu ilmi namaa ammoo qilleensa manaa gabaabaa mitirii hagamii kana keessatti hidhamee akkasii jiraachuu hin danda'u
ijoolleen torbaan tokko yoo iskuulli jiraatu baatee mana teetti haga isaan nama miidhan gartan iskuulli sanii rabbi nama sattare ijoolli bakka taphatan qabaa bakka ori'an qabaa waan hedduu dalagaa oolan qaban saniif galgala yeroo dhufan haga tokko qabbanaawan dubartiinis akkasuma ga'a waan namni tokkollee mana kana keessa taa'aa ooluu abadaan dandeenyeef ati hujii baataa masidaaf baataa hajaabiraatiif baataa alaawaa bituuf baataa bahaa oolta sittin dhagayamu garuu nama mana keessa taa'aa oolu kana asumaa bahuu kanattu waan guddo gaaf sagantaa tokko gootaniifi yeroo tokko ijoollee xixiqqoo tanarraa hambiftanii akkasiin baate hafuura baafatte yoo ollaan gaariin jiraate yoo firri gaariin jiraate fira kana bira dhaqxe waliin haasofte cinqii gugurdoo matarra nama guutte tana haga tokko firraa laaffiftee as deebitu godhuufii tana beekaa ikhwaani rakkoon gabbahuu dhabu'uun namaa wal arguu dhabu'uun nama wajjiin haasawuu dhabu'uun sammuu ilma namarra geettu tun waan zaahira kana namaa mul'ataatii miti guyyaa isiin mul'atte jiruun manaa diigatte akka bomaa kana in dhukaati eega dhukaatee walit erbuu hin dandayan eega isin qiyaasa dabartee bom kaayam kana taatee dabartee gargar cabxee walit deebisuu hin dandaya ka aqlii qabammoo osoo isin achi hin geenne wal dhaanuu dandaya ibiddaa beeka yaanni kun namni qofaafii jira nama waliin koflu hin qabu nama waliin haasa'u hin qabu nama yaada wal dabarfatu hin qabu nama waan garaa isaa keessa jiraatti himatu hin qabu keessattuu yoo dhiirsa bashaasha isii waliin haasawe waan isii yaaddu hundayyuu irraa caqasu yoo tahuu baate dubartiin haasawa guddatti ikhwaani nama dhiiraati wanni kun baay'een galtu haasawa guddatti akka dhiiraatii miti baay'ee dubbatuu fedha warri dubbiin tun bakka argatuu qabdi gurratti buutu baay'ee yoo ati nama akkasitti bal'aa taate ka maaliif waan kana jette hin jenne gahee narraa dhaabin jen taraan kiyyaana caqasoo doon jen teettee afatte yoo ofirrumaa caqasuu barbaadde mubtadaa khabaran qabdu beeka ammoo hegertanarratin hisaabina maaliif akkana jettin jedhina isiin hafuura waafataa jirti umaa gabbaasuma ibiddo kana firraa alatti jigsu kun bakka argatuu qaba ammoo katti jigu argatuu qaba yoo akkas godhuu dandeette bareeda sanuma wajjiinu ammallee waan tokko tokko ka dubartiin dhiira wajjiin haasawuu hin dandeenyettu jire hedduun bar waan guddoo sagantaa qabaasin hin fakkaatin bar akkuma dhihana dhaabanii fa'a waan guddoo miti tanan ammoo guddoo haasawaaf waan ibidda as keessa boba'aa jiru kan alatti jigsuudhaaf kana yoo dura dhaabattee huloo hundarraa hiite sima gubaa beeki osoo kun sin gubne bakkin itti bahu godhuu qabta yoo fornoo gara hundaanuu huloo irraa hiite gara kaaniin ibidda itti bobeessite mana fitti gubdeemi gama tokkon gara qilleensi keessaa bahu godhuu qabda kanaafuu gaa ikhwaanii kana jechuun egaa haadan maru magaan lakkisaniituma olumaa gad magaalarra deemaa ooluu miti dubbii miti deemteetuma suuqii gatii cabse hundayyuu isiin irra deemtee quba qabaatte kalee gatiin kun qarshii 20 ture amma 18 godhani kana hundaa lakkaa'aa yoo oolte tun dubbii miti jiru manaa badde madalagattee mallaqan fudhanne mana teettee ijoolleen guddifanne tun dubbiin badde sanii miti dhambaan cinqii biyya faranjii jirtu kanarraa hafuura baafatu dhukkubni kun dhukkuba biyya keenya jiruu miti beekuu hin dandeenyuun dhukkubni haalaa nafsii kun dhukkuba biyya keenya jiruu miti
maal akkaataa ijtimaa'ii ka ummanni keenya itti jirutti waan kan namatti hin fiktu digdama mana keessan galaa digdama seenee bahaa wama takka namatti hin dhagayamtu garri biraa ka deemanis hajayyuutti hin qabdu maal gootaa deemtu asuu guute haasa'u yeroo ma ala deemtee gara biraa deemtuuf hin qabdu eessa dhaqe tun ammoo akkasii miti namu qofa yaaduma xiqqaa tokkottu sammuu keessa guddatee balaa taa'ee gar bar rakkoo guddoo miti isiin yeroo manaa baatu ati akka gaarii salaamtee bahuu dhabuu santu sa'a kunyan ati ala turte kana sammuu keessa yoo deddeebi'aa oolte heger isima sana wal dhalee ribaa baay'ee qabdi dhaltee isii tagaata ilmaan baay'ee lafa guutetti deebita kana dubta alabbaasu nama barbaachisu agana ittiin dheeradhu haqni dubartiin dhiirsarraa qabdu baay'ee ikhwaani ka torbeesso'o sirrii haadha mana ifi facaasuu dhabu gaaf silaagaa waan dhokattuu oduu haadha mana ifi niitii isa nama biratti ka himu taate sun inuu namaa miti waan nama jedhamuuf hin qabu sun dhugatti namaa miti sun aybii niitii isa nama biratti odeessu irdhinna niitii fi nama biratti odeessu sun dayyuusa uma takka maal yookaan bareedumaaf gaarummaa dhiitii fi nama biratti haasa'u baabdi tun hidhamuu qabdi haasawa majlisaatii miti haalli niitii yankeeti gaarumaa fi hammeennisii waan dhiirtichi majlisa taa'anii waliin haasawanii miti sagantaan kun achi jiraatuun qabu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata gaafatee namni hammeenna niitii ifi akkaataa jiruu niitii ifi nama biratti odeessu jiraa jedhee gaafate een jira jedhanii waan akkasiin takka takkan haasofna يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام إي والله يا رسول الله نوان كانوا جنة مال جدا فلا يفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون أكا شيطان تتي وهي كررتك أباتي كوري ummanni dhaabatee daawwatu jiruutii jedhe fakkiin jira kana haraama haqni saddeessoo ka dubartiin dhiirsarraa qabdu mari'atuun ifumaa waan hunda hojjatuu miti mari'atuun keessattuu waan jiruu isaanii laalchisu jiruu gara biraati mari'atuun otoo hin ta'in ta biraati soo midhatteen badiin qabdu kennaaf hujii hojjettu tantee ta'ala rakkoo achi keessatti mudatte asib isii yoo midhatte umaa rakkoon hin jirtu waa'ee ummataa ta'e harkaa qabdu yoo isin mari'atte umaa rakkoon hin jirtu bal gaadhiis ammoo gaa jiruu manaa tu isin lamaan laalchifti wanni tokko waliin mari'atanii dalagu takka isirraa ajaja fudhatu keessattuu waan meeshaa manaatii fi waan akkana kana laalchisu kun amri isiitiin ta'uu qaba irraa isitti sirra beeka kan wanni ammoo gaa jiruu sanirra guddoo laalchisu in godaan namoon teenna tun jiruu isin lachuu laalchiftu wal mari'atuu barbaachisa dubartiin mari'atuun aadaa teennatti gadhummarraa ta'u aadaa baddu amantiin teenna hoo ammoo dubartiin mari'adhaa niitiin mari'adhaa itti ergamaa rabbit alayhi salaatu wassalaam fakkiin egaa seenan dubbate yeroo hunda bakka tanatti namni dubbatu hunduu deddeebisaa oolu fakkii waggaa Hudaybiyaa argamte ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam umraadhaaf dhufe umrarraa dhoowwame
waliigaltee kuffaara wajjiin godhe waliigaltee saniin booda sahaabaa fiitin quumuu fanharuu thumma ahliquu jedheen ka'aa horii keessan gorra'a mataa keessaniit haadadhaa jedhen namuu callisee taa'e deebisanii dubbatan namni tokkotti hin hojjenne jecha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo duraatiif waan tokko ajaja rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam baasanii ummanni itti hojjetuu baate callisee caqasuu yeroo duraatiif dubbiin itti jabaatti subhaanallah maaltu godhe ummannis egaa hajjiin beeka ummanni hajjii ni beeka hajjii tan islaaminaan dura hajjaa turan akka namni hajjiidhaaf umraadhaaf harramate haga bakka gayutti mataan haadanne horiin gorraan namuun beeka waan aadaa dheertuu isaan dura dhufanii beekan taateef cabsanii yeroo sanitti akka biraa godhuun dadhaban ergamaan rabbi yaaddawanii jechi isaanii didame deebi'anii ta'in dhaafitti deebi'an haati mana isaanii ummu salamaan radiyallahu anhaa achi jirti yaada fi kanatti mini rakkoo kanaa kanatti argame maal taha jedhanii subhaanallah rabbiin guddaan egaa marii dubartii wajjiin mari'atan tana ummata barsiisuudhaaf furmaata dubbii tanaa harka isii rabbiin kaa'e afaan isii keessa rabbiin kaa'e maal jette yaa ergamaa rabbi waan haga isaaniin jettan kana hundayyuu nama tokkoon hin dubbatina ka'aa godhaa jette horii keessan ka'aa wareega keessan gorra'a mata sifirraa haada saniin booda laalaaye rasuulli alayhi salaatu wasalaam achii gabbahanii horii fi gorra'anii yaamanii koota matanarra haadaa jennaan namuu bakki jiruu gor'ee mataa firraa haadu gore marii dubartii marii jechuun egaa waa'ee mootummaatiin keessatti maratanii laala bulchiinsa ummataati jiruu manaa xiqqittii miti bulchiinsa ummataa keessan maratanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaan ka waxyiin rabbi isaan qarqaartu ka malaayikan rabbi wajjiin jirtuttu waa'ee ummataa dubartii wajjiin mari'atan atiin miskiinni kun waa'ee jiruu mana kan keetii maaliif mari'atuu dhabdaarre haqa dubartiin dhiirsarraa qabdu ka sagleessoo halkan ala waari'uu dhabu wanni kun wahiif jedhe namni hangni tokko hujirraa dhufe yana nyaate nafa dhiqatee dabra hariyaa ifitti bakka itti haasawan achi dhaqee haasawee hirriibaaf gala hegen waan isin dubbii miti talti tun ganamarra ijoollee wajjiin rakkataa mana oolte si eega'aa oolte ati nagaa rabbi si galche yana nyaattee bakka silaa amma teettee isii waliin haasoftu nama biraa bira dhaqxee achi haasa'aa oolte halkan gama boodaa eegasiin dadhabdee ciifte galuun dubbii miti ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam abdullaahi ibni camri haadha mana isarraa inni ibaadatta achi cinaa gale bakka itti haasawan dhaqee achi haasa'aa ooluu osoo hin ta'in quraana rabbii qaraa salaataa yeroo silaa isiin malu san hin kennineef ibaadaa rabbitti mashguula ta'e san didan rasuula rabbii lolaniin inna lizawjika calayka xaqa jedhani niitiin tante haqa sirraa qabdi beek jedhaniin ibaadaa rabbiirraa oofanii beeka haasawa gaagandara deemanii haasawanii miti haqni kurnyaffaa ka dubartiin dhiirsarraa qabdu yoo dubartii lama qabaate sadi qabaate afur qabaate wal qixxeessu
yoo san tahuu baate takka miidhe taan as qabatee takka firraa fageesse beeki akhiraa fi balleesse كما ربي عليه الصلاة والسلام من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل نمني دبرتي لما فودي تكتي جناغ ليتاني في الراديبه وياك يا مايسا كجناتو كن قمنا كجناتو كلام شيجرو سنتو فلي جرو هغس جيتو سلام شواتهون سارا هنگتو اخواني اخران تيبديچو osoo keessaan baanu ikhwaani bu'uura kana xumura irratti bolowwan keenna ka dubartii waan itti dhaamadhu beeki haqa kana hundayyuu guutuu akka jiruun bakka takka illee namni argachuu hin danda'u rabbi biraa argata ilmi namaa hunda guutuu hin dandayu haga rabbiin dhiirsa kan keetirraa sii hire irraa fudhadhu hagarraa dhabdes irratti obsi siladaa haqa jiru kana dhiirti hunduu dubartii fiitii ni kenna haqa kana anuma qofa dhabe akka hin jenne beeki namni guutuu argate hin jiru namuu haga tokko argatee haga tokko dhabe haga dhabde haga argatte irratti alhamdulillah jedhi haga dhabde irratti obsi rabbii kan kee kadhadhu haqa isaa hundayyuu guuti sababaa saniin rabbiin isallee akkinni kan kee guutu sii godha rabbii isinit dheeresse